Spasi me, dide mene babo. Spasi me, dide mene babo. Kad sam bio mlađan momak ja, na moje međi došlo jedo fajta. Došli neki ljudi okrutni, kuću mi zapalili. U kući izgori mi sve, harmonika, fudbal i kopačke. Slike Alme iz 7. B, Rambo nož sa 2 udice. Ne znam zašto, al morao sam poći sa svojim babom jedne noći. Kako kaže da bi pronašli onog što nam kuću zapali. Mala kuća, mala avlija, u avliji čovjek i ženica. Iza mame cvile dječica, cvili tata, cvili mamica. Čiko, nemoj da maltretiraš mamu, tatu, brata. Nemoj da maltretiraš mamu, tatu, brata. Nemoj da maltretiraš mamu, tatu, brata. Nemoj da maltretiraš mamu, tatu, brata, sestru. Ako niste krivi, odgovorite mi na pitanje, molim. Ostaćete živi. Ja tražim jedne šibice što kuću mi zapališe. Da li imate pojma vi gdje bi mogle da budu? Gdje bi mogle da budu? Gdje bi mogle da budu? Kakve su to šibice, malena djevojčice? Kakve su to šibice, malena djevojčice? Spasi me, dide nene babo. 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 Ratatata, tatatata mama. Ratatata, tatatata mama. Ratatata, ratatatata. Ratatata, sestru brata. Ratatata, sestru brata. Ratatata,
Ratatatao, ratatatao.